Урие Эдемова Айдын кечеде. Жабайырнын эвинде жашаган офицер кемерде кую башначка. Яш гурдаллы кайсы тереги түбүндеки скемледе аякларыны огге узата, йылтыравук чызмаларыны сейретип, явашчыктан агыз гармонияны чала. Тосат Айбибуланын софасына коз ташлай. Оз башына хошнут алда күлүмсүрей. Насылдыр курназылыклар тушуне. Перде артынан мукайтлыкнен бакып турган Алиме теренден кокус кечирди. Бизнен мышык сычаннен ойнаганы кеби ойнай, деди оз башына. О фажаалы күннү бу мелюн яптырганын Жабайыр де Алиме де сонундан аңладылар. Ләкин о невбеттеки унерни көстөрүп оламады. Шу фажаадан 4 күн кечкен соң олар таң маалинде Асан картнен берабер балаларына алып, юртлар артынан дениз ялысындагы Пшатка көйүнө качып кеттилер. Анда мечит дайыларынын эвине бардылар. О кырмызы кераметли кичкене басык кырым татаревчиги кенардан бакканда каялы дагынын этегине япыштырылган кеби көрүнө. Анда мечит карт онун хаста карысы Кевсерден башка оларнын келини Эсма 2 баласынын жашайды. Уларга Алиме ве балалары кошулду. Балалар брода ичинде хамсы кеби тизилип яталар. Күндүз балалары эвде отурмайлар, чок вакытларыны дениз ялысында ойнап кечирет. Базан денизден атышмалар ола, о маалде балалар юксек каялар арасында кирип сакланалар. Ачылык ве хорлук ичинде 1 жыл кечти. Экинчи кузунун рузгарлы ве кускун күнлери башланды. Асан карт жоллар ичинде калды. Жолларда алманлар эксилсе, дерал байдарга кете. Анда bir kaç күн эглене торунларына ашамак үчүн карысы эдаенин экиси зор олса да бир шейлер тапыштыралар. Бир аз ун, бугдай олган чубалчыкны аркасына сыкынып, кене Пшаткага кете. Капуу күндө касеветле отурган Алиме даг жолунда пейда болгон кайнатасыны узактан көрдү. Оны еринден туруп аяк үстүндө каршылап алды. Селам алейкум келин, бала чага жакшылармы, деди карт. Алейкум селам, сак болуңуз. Келиндин чырайы качык, көзлөрү гайет yorgun олганын эслеген карт аркасындагы чубалын мукайтлыкнен жерге койду. Калпагын чыгарып, маңлайынын терини суртту. Мен сага Козайдын кетирдим, сенин эсе кейфин жок галиба. Сөйлеңиз баба, насыл Козайдын? Бойлей деркен бир дакка ичинде Алименин башына бин бир фикир келип кечти. Оглу Жаферден мектуп. Итимал кожасындандыр. Я барып да картшымды алманларнын иши чул тутмады, олар байдардан кача башладылар десе. Алиме сонки фикирине себеп тапкан кеби болду. Дүн мечит картка карысы кечингени үчүн Эмир Аллага келген картлардан бири яныгымыз буюк мечит. Кевсер уч оглунун яныгына даянып оламады. Бизим юреклерибизде сигар кагыты кеби юкарып калды, ама не пайык? Кене даянмак керекмиз. Курскте жакшы көтек ашагандан берле булар башларына эслерини топлап оламайлар. Алманларнын белкемиги кырылды, деди. Бир шейлер бар, амма, деп тушунду Алиме кайнатасына бакты. Эвиңиздеги офицер ве алманлар кеткенлер балам. Не вакыт кайда? Истесе жээннемге кетсинлер. Энди уларнын абасы чалынды, деди карт. Картнен Алимеден азачы хавлакта ялпак бейаз таш үстүндө отуруп сигар иче яткан мечит карт көзлөрүнү денизден алып Асанга бакты. Зээрлі йыланнын башы кесилсе биле, куйругу да чок чапаланыр. Башымызга чок фелакетлер кетирир, кардашым, деди. Асан мечит картны көрүп таажипленди. Мени афу этиңиз, деди яваштан. Бу илки көрүшүүбүз. Эвалла, Асан кардашым, деди. Карт башыны салады. Назарыны кене денизге чебирди. Онун 2 оглу денизче эди. Акыяр мудафаасында элек болдулар. Карысынын өлүмү онун жүрөгүндө тазе яра ачуу менен берабер эскилерини де тазертти. Карт эпи вакыттан бери мында буу таш үстүндө отура, эп денизге бака.
Алманлар акыярына алай атканда бул касабанын халкы мында ниже агыр кежелерини кечирдилер. О маалде акыяр беттен келе аткан эки буюк кемини алман фашист учаклары бомбалап башладылар. Караңгы ялы бирден атеш ялын ичинде калды. Текмил сачмалаган ыялы дага көтерилмекни де, ялыга тушмекни де билмей, оз evlerinin огунде бейют алда турдулар. Gemilерinin üstlerine uçaklardan bombalar nasıl tuşkenini ve olar nasıl batay atkanlarını adamlar oz gözlerinden gördüler. O gece sabahgaca Kara Deniz üstünde ecel salınıp kalgan gibi oldu. Kartlar, kadınlar, bala çağa acizlik içinde ağlaştılar, kıçırıp dualar okudular. Gemilerinin evvel burunları aşağıydı, sonra bütün kevdeleri yavaş yavaş su içine çöktü, arkaları bayağı vakitkaca korunup durdu. Sonra her şey, yalı, deniz, karanlık içine kömüldü. Yalıga ölüm sükuneti çöktü. Sabah deniz, adamlarının yapkanına açulangan ekibi sıyardı, heyecanlandı, köpürdü, çoktan çok adam cesedini yalıga çıkarıp bıraktı. Kasabanın kartları ölülerini yalıda defnettiler. Tünevnden berli kartının gözleri o günden bulevka ketmey. Vatandaşlar muharebesinde Akıyar 5 defa elden elge geçti. 18 senesi Almanya Kırım'ını zapt etti. Wilhelm yenilgen sonra şehrini bırakıp gitmege mecbur oldular. Sonra İngiliz, Fransızlar ve Amerika harbi güçleri geldiler. Ertesi sene bu şehirde Fransız denizcilerinin baş isyanı oldu. Birkaç günden son Kırım'a Kızıl Ordu kırıp geldi. Çok çatışmalar oldu. Mecit Kart şu çatışmalarının hepsinde Kızıl Asker sıfatında iştirak etti. Çünkü onlardan umutı büyük idi. Lakin o umuttan yanılganını sonundan anladı. Lakin endi geç edi. Bir-iki defa yengil yaralandı, düzeldi, gene safka kayıttı. 21 yıldan sonra Akıyar müdafaasında gene yaralandı. Bu keresinde yarası pek ağır oldu. Çünkü bu oğlanları açkan yürek yarası oldu. Karısı Kevser gece gündüz ağladı, matem bağladı. Akıbette bu yanık onu alıp gitti. Düşünceler altında gözlerini denizden algan Mecit Kart cebinden tutun kesesini çıkardı. Andan çakmak taşını, nasatını ve kav parçacığını çıkarıp, kavını çakmak taş üstüne koyup, parmağıyla sıkarak nasatnen urdu. Çakmak taştan çıkan kıvılcımla kav tutandı, onunla sigarını yaktı, sigarını birkaç kere tarttı, başı üstündeki koyu tutununu eliyle sallap darkattı. Böyle günlerde aşıkmak olmaz kardeşim, dedi Hasan'a. Bu mıyıksızlarga inam yok. Bala çağa demez karar taşlarlar. Çoğu ketti, azı kaldı. Şimdi gözlerini kan baskan vakit. Birkaç günler daha toxtamak gerektir beleyim, dedi Kati surette. Alime böyle de kartını yanık içinde kaldırıp gitmez. O kaynatasına 3 gün evvelsi olup geçken vakayını aytты. Siz ketken günün akşamında Kevser apten birden yaramadı ve keçindi, dedi büyük kederle. Alime ve onun balaları Hasan kartının yol başçılığında dağ içinden talaşa dögüne Baydarga kelip çıktılar. Doğru Abibullah ağanın evine kirdiler. Hoş geldiniz Alime aptechigim, Cevahir kardeşçigim, dedi Azize. Kadınlar kucaklaştı, gözü yaş döktüler. Bugün öğleden son Eda'ya apti de kelip ketti. Sizler için pek rahatsızlanmakta, dedi Azize, göz yaşlarını başındaki kıyığının ucundan silerken. Alime kederli aldı, başını salladı. Kartlar da yol içinde horuldular, dedi yanıklı davuşnen. Koyde ne var ne yok? Azize'nin gözleri yaşka doldu. Pek çok adamlarının başına yetti bu imansızlar, dedi. Ve sen soramadı, men aytmayım degen gibi elini siltedi. Derinden kokus geçirdi. Alime'nin soracak şeyi çok. O mında keleyatqanda oğlu ve kocası hakkında bir şeyler işitirim dep düşüneydi. Lakin şimdi ne içindir soramağa bile korka. Bu arada öksüre Abibullah ağa da kelip kırdı. Musafirlerini korup şaştı. Al hatır soraşkan son. Abibullah ağa bizim ev. Alime sözünü devam etmege korktu. Buna Abibullah derhal anladı. Anda kimse yok Alime.
Өзім түнеуін килет-милет тақыштырып астым. Қапыларыңыз килетлі. Алименің жүрегі дүкілдеп алды. Айсаанда кірейік де, evimizni pek sağındım, dedi qarıq davuşnen. Men bilem, dedi Abibula. Lakin eviniz bomboş ve odalar soğuk. Abibula ağaçığım, 2 yıldan berli yollar sokaklar içinde kaldık. Alimenin yanakları üstünden göz yaşları tığırıp kettiler. Buna özü taciplendi. Yollar içinde o kadar zorluk çekti, bir kere ağlamadı. Şimdi öz azbarına ayak baskanda, sevineceği yerde ağlamakta. İnsan öyle. Başına ne kadar ağır belalar kelse dayanmağa, onu yenmege tırışa. Ama o muşkulat keçip, tek aran amanlık kalsa, göz yaşlarını tutup olamay. İhtimal, Alime de şimdi yüreğinde o ağır günlerden kalma kara hasevetini, acı göz yaşının yuvup taşlayacak oladır. Abibula dış kapını açtı, Cevahir'nin Alime içeri kirdiler. Sonra balalar tuluştular. Abibula ağa sernik çırttı. Oturgan odalarının 4 divarı içinde, ev eşyalardan bir tane, üstünde töşek bile olmagan, çıplak kravat yatsırap durmakta. Var oğlum Nazim, evden bir lampat getir, dedi Abibula oğluna. Enver özleri getirgen buhçalarını çizdi, Cevahir adiyalını yerge töşemege tedariklendi, sonra toxtaldı. Töşe, dedi Azize. Men bugün sabah odalarının hepsinin tabanlarını sürtüp çıktım. Olar temizler. Kartlar ve balalar töşelgen adiyal üstüne oturdular. Serverini yorgan töşeli kravat üstüne yatkızgan Cevahir Azize'nin beraber ellerinde lampatnen diğer odalarına bakıp çıktılar. Baskıncılar her şeyini çaypap ketkenler, dedi Cevahir kaytıp odaga kirerken nefretnen. Bu da yetmegen gibi Anbar odanın polunu da sokup yakkanlar. Can sağ olsun balam, eşya tapılır, dedi Hasan kart. Yarın buyukanan da gelir, bizde o kadarlık her şey var, getirirmiz. Buyuk kiliminizni olar bağlap hazırlap koysalar da kete yatkanda unutup kaldırganlar. Men alıp sakladım, dedi Abibula. Kalınlığı 2 parmaktan ziyade. Yerge töşelse, bütün odanı orter ne töşe gerek ne de bir şey. Balalar üstüne töşeler yatırlar. Ne yapacaksın? Buna cenk deyler. Alime düşünceli alda başını salladı. Oz anası babası elak olgan son, bir şey olsa, onun özü de daima felaket canga degil malga kelsin, dey turgan. Ertesi күні саба erте aranlar betke aylanıp çıkkan Alime andaki vaziyetini korup şaşıp kaldı. Bir vaqtlarda kolxozunun tutunu kurutulgan bu büyük arandan bir şey kalmagan. İçindeki taxtalarını, ağaçlarını sokup yakkanlar. Yalnız divarları ve damı kalgan. Aranın o günde töpesini tutup turgan kalın direkler aşağıdan adamның boyu yetecek gibi yergece kemirilgen. Taciplenmege şey yok gelin, dedi Alime'nin yanına kelgen Hasan kart. Açlık fena şey. Almanlar özleri mında kıcıtkan aşadılar. Atlara ağaç kemirdiler. Епек астарлы урбаларнен ve yıltırağuk çizmalarnen kelip kıcıtkan aşap kettiler mi? Dedi Alime. Hasan kart başını salladı. Bizim mahallemizdeki mıy kızlarının elinde katelokları kıcıtkan çorbasına çapkanlarını korgeydin. Olarının başına gelecek şey çok kelin, dedi ciddi davuşnen. Alime'nin korantası zar zornen onu bunu tapıştırdım degende, Cevahir bir gün aşağı mahalleden артына 2 kartçık takıp geldi. Kart ve karti. Kartның elinde balaban jemidan, kartanayının boğçası Cevahir'nin elinde. Alime'ge ikisi de itaatkarlıknen selam berdiler. Sizge ağır olsa da huzurыңызға keldik degen gibi azıcık kartқа çekilip başlarını egip turdular. Alime evvel zel horlangan yaş bala ve böyle bakıtsız kartlarını көрсе, yürekten acına yanıklay. Olarga yardım etmege tırışa.
Шымды күлер юзлүү, yüksek карт бабайга ве сыжак канлы, мавы көзлүү Картанайга бакканда, жүрегі солкулдап алды. Оларга кечип, сетке отурмаларыны рижа этти. Олар Алимеге тешеккүр айтып, ян-янаша отурдулар. Алиме Жевайырге «Булар кимлер балам?» деген манада бакты. Карт буну дуйду ве яваштан оксуруп алды. Асылында Новороссийсктенмиз, яни адыны Кырым татар жайыта жокулсак, Сужук Каледенмиз кызым, деди яваштан. Менин адым Александр Петрович, зенаатым Мимар эди. Картиим Людмила Ивановна. О Картанайга бакып күлүмсүреди. О жапчы. Будун өмүрүндө яш несилинин тербиесинен уграшты. Менин адым Алиме. Алиме Абдураман кызы. Бизде сиздеки киби Алиме Абдурамановна демейлер, кыскадан айталар. Алиме веселем, деди кадын. Алиме пек гүзел ат. Карт бала киби кубанып күлүмсүреди. Яхшы Алиме, адыңызны кыскадан айтырмыз. Бизлерни мында бир сөзүнөн айта жокулсак, Женк фуртунасы алып келди. Ашагы мааледе сиздин кызыңыз Жевайыр бизни картиимнен мени бегенди. Гамлы ве кедерли көзлер аз ачык сыкылдылар. Сиздин кимсеңиз жокму? Деп сурады Алиме. Бар эди, оглумуз да кызымыз да Женкте. Кызымыз хирург. Шымды кайдалар билмейм. Карт бирден токтады, картиге көз этип алды. 3 жашындаки торунчугум менен келиним бомбадан элек болдулар, деди калтырап угдабушнен. Картанай зайыф эллеринен тизлерини сыйпады, агыр сүкүнөт чөктү. Менин кожам менен оглум да Женктелер, деди Алиме яваштан. Карт эвнин ичини бир назардан кечирди, бала урбалары көре калды. Кач балаңыз бар? Деп сурады. Женктеки углумдан башка 5 балам бар, деп жооп берди Алиме. Картанай кашларыны көтерди. Бу кадындын башына биз де беле алып келдик деген киби, картлар сусуп калдылар. Зарары жок, деди Алиме. Женк битсе бу агыр күнлер тез унутулur. Шымды эң эсасы олардан сак селемет калмак. Карттын ичине жан кырды. Doğru айтасың, кызым, деди яваштан. Олар субетлешкен арада Жевайыр суфра койду. Таза катык менен өтмек суу ичинде пышырылген картоп ашадылар, чай ичтилер. Алиме уларны Женктен эвел Жафернен Энвер яткан удага алып кырды. Бу удада сизлер яшаңыз, деди. Янаша удадан кайнатасынын кайнанасы кетирген шейлерден бир төшекинен бир yorgan ве 2 ястык алып келди. Сабыт саба керек болса, олар ашканеделер. Сизге де етер, бизге де. Тахта тапсак, седде ясармыз. Картларнын экиси де Алимеге тешеккүр айттылар. Авалар эп сууду. Энвернен Кемал 4 көпчекли арабачык яптылар. Кышка азырлык олаrak шу арабачыкнен дагдан одун ташып башладылар. Чүнки бу жерде көмүр деген шей жок. Базан оларнен берабер Александр Петрович де кете. Одун топлап оламасам да, оларны арабага yüklемеге күчүм жете. Дагы ичинде балаларынын янында карт иседе бир адам болса, зарар этмей, деп балаларынын кете. Лекин андан кайтканда арабага минмей, ялыныз дагы жолунен көтерилгенде дегил, көйгеде жаяп кайта. Сизин арабаңыз айланчыклы дак жолундан ашагы шейтан киби кете, менин башым айлана дей. Арабага минмеге разы болмай. Ихтияр адам evге келгенже yoruла, шу себептен балалар дагы одунга оңа дуйдурмай качалар. Лекин evде дагдан кетирилген куру одунларны ерле-ерине коюу ишини пек бежери. Күнлердин биринде Жевайыр карт бабасынын берабер буюк анасына ве эмжесинин балаларына барып келмек истеди. Устуне эски быжагыны кийип чыкты, азбар ичинде турган карти оңа тик-тик бакты. Авасы алкын, быжагың менен ушурсуң, кызым. Сени бойлы ювка урбанын көрсе, анаң да жолламас. Азычык окде кете яткан Асан карт артына чебирилди, торунуна диккатинен бакты. Одогура айта, кызым, деди яваштан. Жевайыр токталды. Оңа бакаркен кулакларына же кызарды. Чүнки Картанайга шымды пальтом жок, оны алман офицері алып өзүнүн кардашына ийберген. Мен эсе шымды фуфайка кийип кетмеге истемейм демеге утанды.
Картанай акылына тесадүфен бир şey түшкен кеби Асан картка «Сыз біраз сабыр етіңіз» деді, Жевайырның элинден тутуп, өзлерінің одасына алып кирди. «Шымды кызым, Жевайыр, шымды, сен азачык токта». Карти оданын төрүндө турган жемиданны ачты, онун ичинден ипек букчачык чыкарды, оны калтырауык бармакларынен ачты, эпи бакып турду, соңра бирден өзүнө келген кеби мукайтлыкнен эки элинен көк пальтонун умузларынан тутуп көтерди. О, гайет дүлбер тикилген пальто эди. Оңа бакаркен Жевайыр шымды не үчүндүр алманлар парлап яккан мерекеп ве атеш ренкли сандыкларны, оларнын ичиндеги эвел заман шейлерини ве Еди дагынын чечегине андырган антерлерини хатырлады. Милли музейлерини яраштырыcı урбалар эдилер, деп тушунду. Карти пальтону Жевайырге узатты. «Ма, ки кызым бакайым», деди. Жевайыр не демесini билмеди. «Рижа этем, Жевайыр ред этме». Карти пальтону Жевайырге узу кийсетти, дөгмеледи, артына чекилип, каршысында пери кеби турган кызга хошнут алга бакты, ону догмуш аналарга айыт бир севгинен кучаклады, көзлери яшланды, соңра озуну элге алды. «Машалла, машалла, менден саңа идея болсун. Айда кызым, энди кете билесиң, огурлар болсун. Эйликнен ки», деди. Жевайыр Карти үчүн бул пальто пек кыйметли болгонун аңлады, лякин онун тарыхы агыр хатырлавлар эле баглы экенин дуярак, бул акта бир şey сурамага жасарет эте алмады.